Ki MDC nakakanhon yang persya hakanok phaisi ka arpinyau tari ulber kile lumlang banlet yakandu yau Chief Executive Member jongka KHADC uba Tony Lengdo banpan jingshai halor ka jingsha suspend shipor u secretary jongka KHADC uba DG CM Yong lambat ka jing I no kam sendet u standing council uba TT Dingdo Henry na ka jingslam palat u CEM namar udang dan hakiwe pat kikam kim shimlayo alat banyakandu Habayo banyak keren bat unong yang lam jong kaliang persya ubat titas khan ulaong baga jing temu jong ki banyak kendu kalong halor ki katto kan ni kimat ki badon hapden ka kundrum kanram hapok ka council kum ka jing sya suspend u secretary ka jing I kam u standing council lambat ka jing don kampen kalano ya ka shispa arfi pra edi rule ta ka batua jingmut ka EC ka ka jing yo I jong ki ha ka bayade bat ka te ka kam Buka appointment baru CM lalu agensi like for ini besi ban kendu tendre menendu la pentet cisi mo mencisi lomba menendu night lalu kita kam simet tu Afrika di labu antasi na ibu khalas steng dan rena menne pada dan funi ini yang kedua yang berlebar dan program for satelis yang berapa mesti yang ada kamera mesti tinggal share update yang melakukan sting kini perlu pada awan ada step kita tu yang kuat kalah dan mendapat penampil bu masalah perlu bagi update hari di jaga Islam kita tengah ya jika kibun dikam kita kan hun mungkin MDC ki badan ni kecil klik nak bentar ke jingat bet nanti konsel ikwai badan ke jingat selok bu klik du kam tamu CM mo bolong bu klik du sampai konsel brokowe beli de isi ikwai ba kum kan hun ba selok nama bangi laong hina du mencoba bangi de kata kalian de kata kalian sosial ni de te tinggi kuat ni ya jembut ya beliau jemput nama ke bami haki lat pathai kubur ladang isia counter tang haki kubur tadi isia keli tang haki kubur dan semua kalau kelung ini dia kumki beliau di badan ni kecil kecil kami khmat di bawah pai bah lah cia kamram ke jami kam dei bangin bangin constraint constituency ke jom dei perkhat lu nak mentah welfare nak mentah jing ha jom council di bawah tidak halus katakan orang bagi siapa ni appointment bagi kenduri ini tip pada ekidau bah Islam antara seni kata pun wilayah am masuk buat piru wilayah am Islam saya piru akhta pun mau wilayah mana dulu ni haji syah ke dau ke berkonsen bagi kuat ni kenduri kalau bagi kuat panjang syah halus ki jengja di baca ini seni berkonsen kam tam halus ke jeng resign no jom standing council jom ka council di Broadway di Batemes Tindo nanta kecing sya suspend sipor pensange trekam sipor yus katri bas imyong but kumjuru ni I kecing ja ka baca kas tir di Broadway kam tampo Garo Hills ka bede but kecing pensange election nantai nakadau jom kecing yo simenta jom di dulu media kontes election hadir bah kagaril autonomous state council kala pas itu ke amendment bill KWD bagi di rules ban kan persya di bomde ki bomda ni sudah try ban participate ban election tinggi sutu ba kaniru ami hidon ke jingwit naman ba ke di rules aniru empat amen tinggi kuat ban ai jingwit I ban lakum kan don ke jingwit ni kuat tuat jimut chuan ki ka ek abuse ka jongki lani ka ek jing perkhat ka jongki ndai na kaliang ka jongi ka liang persya lani kaliang yate ni kuat hi bakan dan ka special session bakan dan ru ka parman rai ka amendment ya ka PD rules kalau ka ni ka article 128 dikata ka digawe ka baar kalong ba ka balai pa kalong ba ni kuat banyak kran di tiwi bagi kam ki bede po council ki ba ya tengku aki konstitusi gitu ni kamtam bede bagi subject ki members ki kuat banyak des
Bat kam tam lu be de bat ki scheme ki repair ki ba aduh mentang pat yo jing syai kan ulu ke jing syai nak kali yang berkonsep kita di kimat ki konsep ki bang ki wa ni keren kali ka eka daw Ano mo na lang kan sekretary? du tai mat la dan la tayo dan daw tayo Kani ka dirol pi man kala long ba ban coba tay net long kay hani jadi ka kumbalong hi ka jing mat chungi nak kali yang chungi ka long ba kandon ka open discussion namar ba ngim ong hiban ong bakan long kaju ka amendment kumbalong apo garwil re hang biru ngi hapan yang perkhat ba namar la de pi ong tang schedule tribe namar ki tribe di babut ada feedback kat tung betul ka mo ka list jong ka 1950 ka ba kedau sipan ki schedule tribe ki bun ka ki tribe tingi hapan yang keren syai namar ba haga jing so jungi haba ong kasil autonomous council ka bamut hi ka mut tang ki jat biu kasih ka ini rules ka di gaju hakaru hakasi ba jadi dia ka di tanggawe ka ini rules but kumun seperti mau menen ru ala keren ba na haka isi ka ba rialam di ba adjust la hawa zakat pra dia ka ini rules lapan kelas ka hasil autonomous rule district rule pi namar ba ni ka ini rule kemudian Assam district rule ka ba Kishna ka 1950 tinata ka daw ni kuat ru bakal ni ke kerteng Assam kamu kamdishu bandon dengan kerteng Assam district rule jadi bandon be Khasi Hills Autonomous District Rule kumbala propose akan ni ka amendment akasnem araja khatra kabamut ka Jante Hills ru kadi baniat ka jong Jante Hill ugaru Hills ru de baniat ka jong garu Hills Bisa kam yang ban leno mentana margi handro hills ma gubernur ma katali te kengi kwa nang ya kataba la kumno habalale ya ka we ka district council kamut hangil wa hable lang atau ngin kan ji kabala dap to ngin thu na kani ga jingja na agro hills kapen phalang so kali khasi jentia hatula dan nam te ki seng lani ki political party ki boni kan du por ke isi ke jongphi por belali ya bini kan du pen kalai kan ga dul samar ke jingyo thebut jong kita ki kapan mau mengah tu por te kamdan bawan umat berkelai dulu sendai nakal yang ke isi pat ngila ye keren bagas sokar nomor ba ya kani gaju ka ini rules ka bala amen awal Jakarta ngila budian nomor ba kani ka rules ka don hapo DCA department bakadon hapo bataga expert committee di udon member nakalian ka council wangi pass te jadi nantu ka nakalian ka government kalapan kori nangi yaki khatwe teli ni sepul teli kiman bat nakalian ka jongi ngila ai ka jingsai mut kembulong mentah kadang sa yang tak kadang sa isi itu katku ka practice ka balong hapo ka house kalong ba kat bang kadang don kani kambil ka bangil apa minum patla panwan raka new bill habede ba kani benta te ka bamut la kani ka isi ni ka house ba way ka recall shwa kani ka bill examine dia ya ka lani wan ra ka batang simple kumki kita ki baga government kapan ni jeksa ni kibun namar ba harajan hatra amendment le kamdei tang ya kawan 28 dari ya baru kali ka kabangile au kabakile au Jakarta ya kabamut ki babun ki bentahan ki kila pen wandur temai barokai wat ka kerteng ru ila ai di Khasihil Autonomous District Council rule balik Islam nomor ba hagaro hill tang sisi asli lepas si balai mata kitnya lu kata hukum ki ikti ai ba mla menjoro gubernur ko endo apa sebab em ko mga ong ipi naman baka day barok ko ka rules barok ki rules bila let's say ki bun ki inquiry ki ba ya day markiwi ki banta tenan taka daw let's say ka shimpor government rule ka shimpor ka special committee na ni ka expert committee ba study ya ba ni rewat nagalyang aki isi berum bila pursue ka ni then let's say ha to por kampat pat pediang kam jaka parti kenam ka isi dan jadi kata tenre wala kata kilawan yang kendu yang amen dulu banda kalian kajungi lu sukhya ya kajui ketika kabius yang parti kenam kalau bet ya mentai syuai giwi benta ngin sim syuai ka sispa aku pula te kata kete lada kamdan pada kajing yang peliu jenggot lang de ngi subuh ngi diman ya kata tenre lada ka isi pat kim dan ka dagawe pat kerukom perkat subuh ki dan dagawe kerukom perkat te kampat poin yang sudah
Tinata kadang yung panyang kendu, panyang keren, nang ba, nginyawan lang hakaju kejimbun. Nama kani gamde ka interest trong ngisimen. Jadi ka interest trong council berkowe na menta ka jadul berkowe. Kaya ka mangilya menta ka di ka jimentoy na ka menta ka future, na menta ka lawe.